Dia darab satu bonannya suto, mari dia majita saya. Dia mau mang panusik nami, buku dia 214. Sonang di lambung Yesus, sonang naratusi. Tunang behoma biar lau mendapat Tony. Dong digaun Yesus saya Roma hotuau. Tadi kona holomon jalah bos yau. Yesus dah urutna. Amang pamusik nami buku ede tolu walu tolu. Molo masih ho musai dia ingat mana di surga doau. Dia ingat mana di surga. Dapoton auto surgoi ay ho peso nang do di si. Ay ho peso nang do di. Lama auto na di surgoi do ali. Auto surgoi hai hope sorang do di si. Sebelum kita mulai acara tak, mari tema kita sian nomor 520. Depan musik kami. Pertangisan do HP. Poso angsa saipe sai manosa do tokto. Hamatean tu sude jolmai. Ai sude do namanian uhum ala dosai. Mahita sian nomor 500 walu. Perkusi kami.
Sai patugu rohaki ale Jesus tuaki. Sai patugu di pardalanaki. Mololoja audison pargugoy ma-autoktong. Hutogu peho tu surgoi muse. Jadi Maret hita nomor 290. Hebat aku dodong aku ganuk hari ganuk tahun. Kaku urupanna au manau. Kos doro haki di sini batado donga kisah leleng-leleng nai. Pemarsi tahun nona. Aibana doa maku anak kaholongan nau. Batado dong kisah leleng-leleng nai. Karena sadar kata martang yang mahita. Jadi Maret hita nomor 474 las tutup berhutangnya. Iko Jesus dodong aku sahalakku lidudo. Iko Jesus dodong aku sahalakku lidudo. Rapo Jesus boyamonang talumuswi naro. Rapo Jesus boyamonang Maria na bisi Tuhan Yesus dong aki saya huto na po Yesus olo ako namay.
Maredema Hita sian buku ide nomor 280 ayat 1. Debataku dodong aku galup hari galup tahun. Debataku dodong aku galup hari galup tahun. Tumpahan adolakaku uruban nahau manau. Uruban debata dodongaki sa leleng nai pos dorongaki disi debata dodongaki Sebarkan yang kita. Jemuli kamarede siap buku ide nomor 474 ayat 1. Ikon Yesus dodong aku salahku diludo. Ikon Yesus dodong aku salahku diludo. Rapon Yesus boyo monan talu musuh naro. Rapon Yesus boyo monan di situ Tuhan Yesus domaki dan mari di situ Yesus domaki sayut tonoku Yesus olo aku namai sayut tonoku Yesus olo aku namai ramai pasumubah tamiang atau patai. Maredema Hita edeta nomor 327 ayat 1. Adong doa mana di surga. Adong doa mana di surga Tuhan Jehovah debatatai. Nalau maau tuama na di surga di musik nabi dari kamu edita buku di nomor 357. Di surga hasonangani inganan na dumenggani. Di surga hasonangani inganan na dumenggani. Tusinaing lahong muli aw asarap dohot Jesus aw.